Už dlhší čas Đurđevčania vyznačujú potrebu rešovania parking prostoru u centre Valala, gde skoncentrovani všetky značne ustanovi, ambulanta, apatika, pošta, predavaljni i mesna zajednica. Tam každodnjovo veljki optog i ljudzoh i prevoskoh preco zagrožena bezpečnost hraždanoh. Taki bol predlog, že bi še od konca pošti po konjec tej samouslugi Persul napravili jedan parking gdje bi mogli ljudi za svoje auta parkirati. Međutim, kada sam doznala za teraz za to rok u opštini nje mali vidvojeni sredstva za takvu investiciju, a ja še nas davam i mi budzeme bešedovať o tim, že bi u idućim roku tot predlog i u opštinskej radi še vytvorila. Hoć za vekši projekti njet penježu, u prešlih 3 mešacoh u Đurđove preg javnih robotoh ušoreni željeni povrhnosti na daskeljih lokacijoh gdje bivaju stari osobi i tam gdje njih to nje žije, potim ofarbeni 4 križi na vihodoh zoz Valalu i ušoreni prostor kolo drahi Đurđov žabelj, pokošena trava, orezani suhi konari zoz drevoh i pikerčeni čerjaki.